Masjidna mengkilat Sina saraat berjamaah barerat Tesieun sakarat gunung didaki ka masjid tara nepi salat da telami eleku aki-aki Adan subuh sare kene da tunduh Adan duhur ngajak kalah mabur Waktu asar masih cicing di pasar Waktu maghrib marilih nonton Persib Waktu isya ngobrol perkara teguna Kade jaga solat mahda utama